turagukengurukiye cyane mukama, turagukengurukiye cyane nyaguhora ku ngoma, turagukengurukiye cyane we gahimbare ko ubuzima bwacu kubw'iki gitondo cyiza tuje ku gicaniro tugusaba ngo duhindurire amazina. Ni twebwe bwa bwoko waha uburenganzira bwo kudodora bukugururirwa. Igiharuro kabanga waduhaye mukama ntitwacibagiye, ntitwacirengagije, twagishize imbere. Aho umuriro woba wagabanutse tugirira ikigongwe, turatuye n'akanwa kacu n'ubwenge bwacu n'amagara yacu, imbabazi zikomotse mu rukundo rwawe we muremyi w'ubuzima dufise. Amaraso ya Yesu Kristo naducikire. Ububasha bwawe butatubwirana mani imwe rudende nibutubeko. Dukure ko ibisuzuguro by'ubwoko bwose, twaraye dupfukamye tugusenga, tugusaba isezerano rishasha rishingiye ku butabazi, tugusaba kugurirwa ikirere cyiza cy'ubuzima buhimbaye. Ariko turazi ko umwasi adasinzira, ntajya ngo aryame aruhuke. Yahize umuhigo wo kudushyira hasi, ahiga umuhigo wo kudutetereza, ahiga umuhigo wo kutumara amaza. Ariko turaje kubaka uruhimbi rwawe rweranda mukama, turwubake tubisobanukiwe neza, turwubake tutakuryaryanya, turwubake tutagutetereza, kugira ngo ibyacu byari byarugawe, ibyacu byari bizinze, amahirwe yacu yarazinze, amasezerano yacu yarazinze, tuyahabwe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ububasha bwawe bwari bwarazimiye tubushyumbushwe muri iryo zina girana rya Yesu Kristo. Uyu munsi byari byarangiritse bikundike, uyu munsi byari bizinze bizingurwe mu izina girana rya Yesu Kristo. Kandi uyu munsi amahirwe twari twaratakaje tuyahabwe. Kaba Yesu Kristo urukundo kigongwe, ako kanuko kari kuva he? Ako kanuko kari kuva kuba amaraso yabo yari yaravuriranye kubera imyuka mibi. None wowe nyene uri kuratembesha, uri kuratembesha uyu musongo turitse, uyu musongo turikije mu bitugu, mu ntana, mu mugongo, mu kirenge by'uwo mukristo ariko arasenga. Uvuye ku mitsi yiwe yari yarazibije no ku migende yiwe yari yarazibije n'umwasi. None uri mu gihe cyawe cyo gukora. Kora ukorere mu buzima bwacu, kora ukorere mu ngingo zacu, kora ukorere mu nyama zacu, kora ukorere mu magufa yacu, kora ukorere mu mitsi yacu. Kora wigaragaze nk'umurengezi, wigaragaze nk'umuremyi w'ibyiza, wigaragaze nk'Imana y'ubutungane ibera hose icyarimwe, itabara bitabaye bagatabaruka amahoro. Ntabwo twisunze imyaka tumaze tubabaye, nta nubwo twisunze imyaka tumaze twanywa, ntabwo twisunze imyaka tumaze dusuzuguritse, ntitwisunze ibihe birebire tumaranye amadeni, ntabwo twisunze ko tutabona imbere n'inyuma, iburyo n'ibubafu. Twisunze ububasha bwawe
imbaraga zawe ziduhesha kwagukirwa, imbaraga zawe ziduhesha gutabarwa, imbaraga zawe ziduhesha kunezerwa, imbaraga zawe zitamanzura imyuka y'abarozi, abapfumupfumu n'abakonikoni, tugahabwa umugisha n'umugwiza. None rero Kristo umukunzi mwiza, none rero Kristo umwami w'abami, none rero Kristo umushobora byose, none rero Kristo umurengezi, none rero Kristo umurenganuzi, duha amahoro. Duha ubwenge, duha ubwitonzi, duha ibyiza, duha ibyishimo. Iki gicaniro tugihindurirwe ku izina, duhe umutima w'umweranda, twigishe gukora iby'ineza. Umuririmbyi yaravuze kandi n'ubuhanuzi buravuga ngo namushaka kugira ibyiza, kugira ubwiza, gutunga ibyiza. Wowe ukeneye icyubahiro, unuze ubishakishe gukora iby'ineza utidodoma. Duha umugisha wo gukora iby'ineza, kandi uduha amahoro y'umutima ku buryo bw'uko icyo dukoze tutidodoma. Twongereza ukwemera tugusenge mu kuri no mu mutima, udutangaze kubw'ububasha bwawe. Yezu, uba muri twebwe natwe tube muri wowe, niho twaba abatsinzi. Mana mutima mweranda, we mwigisha w'ijambo ry'ubuzima, ndaguhaye ikaze. Uri Imana nka data na mwana, nguhaye ikaze kugira ngo ingabire muri twebwe zigwire kandi zigaragare. Ndaguhaye ikaze kugira ngo twabe ibyamwa mu byo tuvuga. Ndaguhaye ikaze kugira ngo ushire umuco muri iri sengesho. Ndaguhaye ikaze kugira ngo abapfukamye muri uyu mwanya batabagwe. Ndaguhaye ikaze kugira ngo inda zitabyara zibyara. Ndaguhaye ikaze kugira ngo uruhanga rutagira igikundiro rukundike. Ndaguhaye ikaze kugira ngo umubiri udatuje utuze. Ndaguhaye ikaze kugira ngo ubuzima butagira akanovera icanga bihinduke. Ndaguhaye ikaze ngo ibitutwe tubikugweko. Duha ubwenge bwo kumenya ibyihishije, duha ubwenge bwo guhishura amabanga y'ubwami bw'ijuru, duha ubwenge bwo guhishura inzozi uyu munsi. Abakristo barotorerwa indoto kandi bagira ibyiza n'ibyishimo, banezerwe n'icyo Imana yakoze muri bo. Ubwami bwa data we muri twebwe, impuhwe z'Imana zigaragariye muri twebwe, akanyamuneza kadushwari. Urakoze mutima w'ukuri, urakoze mutima w'ubwenge, urakoze mutima w'ububasha, urakoze wowe utubwira ibiri ku mutima wa nyir'ijuru n'isi. Urakoze gahimbare kacu, kuraho imivumo, kuraho imibabaro, kuraho inzangano, kuraho ibyangiro. Zana ukuri, zana urukundo, zana ubwiza, zana ibitangaza. Zana ibitangaza mu biganza byacu tugira umugwiza. Zana ibitangaza mu birenge byacu tubirirwe inkuru nziza. Zana ibitangaza mu marangamutima yacu duteturuka. Zana ibitangaza mu bwonko bwacu. Zana Mana mutima mweranda, uduhe umutima uciye bugufi, uduhe umutima w'imbabazi. Twarahishuriwe ko ari byo bizana igikundiro. Twarahishuriwe ko kwitaho abandi ko ari byo byugurura inzira y'umunezero. Duhe umugisha n'umugwiza, duhe amahoro, ubwenge n'ubweranda.
sokuru yarambwiye ngo yica kuguhira gusagurira. Umwanya tukiriho twuzuza ibyiza byagenewe abubaha Imana. Nusuzuma ugasanga ntitwajyajyanije Imana kimwe muri 10. Nusuzuma ugasanga ntitwarengutse imbere y'Imana iminwa igaragara imbokoboko, kandi Imana irabitubujije. Uduha umugisha, uduha umugwiza. Nusanga hari icyo dufise tuburanisha, hari ikirego dufise ngo twarabye abagwayi, twagaburiye abashonje, duha umugisha, uduhindurira amateka, uduhindurira izina, imitima yacu yuzura urweze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugire Kristo. Bakundu wabo mukama aho muri komane zine zisi. Amaraso ya Kristo adutwikire twese, ubasha bwa rudasumbwa, uduha umugisha n'umugwiza, dukugwe ku cyavu dushigwe ku cyata. Allo, murabize neza. Nuko turacyari mu gitabo cy'amategeko mu kigore cya 27, turaharembeje rwose. Turi mu gihe cyo guhimbaza Imana. Turi ku munsi ugira 3 mu masengesho y'amatanguriro ukwezi. Ko turi tariki 3 umunsi wa 3 kwezi kwa 12 2025. Turi mu izamu ryo guhindurirwa izina. Nabwiye ko mu izamu nimubyuka mukahasanga intare, haba hari inyigisho bisaba gukoresha ubwenge bwawe, babisaba kukuana mutima mweranda. Usoma iyo ntare ugira icyo ukuyemo kimwe, ko nimba musoma intare z'abakristo mukabura icyo mukuramo, muri ko murigishwa nabi. Kuko n'Imana yamyeho, n'Imana iriho, n'Imana izokwamaho. Uko yari iri niko iri kandi niko izokwama, n'indagurika. So uburyo umukristo agushingiyemo intare yamukirijeho, nawe yindi nyigisho bikenewe iyo ari nawe. Nabwiye ku kwezi kwa 12 ariko tuzokora kubera iki? Ubundi nawe ni inyigisho gusumba n'ibindi byose. Abarimo igikorwa cy'Imana, hakabamo igikorwa cy'umuntu, hakabamo icyaha cy'Imana n'umuntu. Harya haba harimo n'umuhesha w'umugisha, uwo twita buryo umuhesha w'umugisha bari umuhanuzi. Naba Elisa, naba Eliya muri Israel. Yasumba ibikogota, amafarasi, inkota zose bagwanisha n'umuntu. Naba Elisa. Eliya yahamagaye inzara, yahamagaye ubugaragwa bw'abayahudi. Nukuvuga rero arigiye biba biri ngombwa ko abamwe umuhesha w'umugisha. Ndabishimiye Imana inaye mutanga nanje ziranyubaka, zinyuzuza n'Imana, zinyuzuza n'Imana, zinera intege zo gupfukama. Igabane cya 27 rero dutanguye nikigabane kirimo ubudahangarwa, kamara ziko dusigaje iminsi 28. Kirimo ubudahangarwa buto. Nigihe Imana yarigeze gutanga amategeko y'ibyo bategereza kugira, ikaba amahirwe. Nimugira ibi muraronka ibi, nimutagira ibi muraronka ibi. Ubikoze uraronka, utabikoze uraronka. Iyo tuvuga ngo kubaka uruhimbi rw'umukama, ngomba ndababwira ibirukitse. Musa ari kumwe n'abakurambere b'Isirayeli, ategeka abantu avuga ati, murazigama amategeko yose ndabategetse uyu munsi. Umunsi muzoja bukuruzi Yorodani, mugana igihugu Imana yawe guhaye, urashinga amabuye manini, uyasige ishwagara. Uzoyandikeko amajambo yose y'iri tegeko. Niwamara kujabuka ukinjira mu gihugu Mukama Imana yawe aguhaye, igihugu gitembamwo amata n'ubuki, nk'uko Mukama Imana y'abasokuru bawe
yabikwemereye. Imana idahemuka, ni Imana y'amasezerano, ni Imana y'ubwenge, ni Imana y'ubushobozi, ni Imana y'ubudahangarwa. Muyumve neza iyo Mana, avuga ngo amen. Yarakwemereye igihugu cy'amata n'ubuki. Aha rero abakristo hari igihe muhumva mugasenga nabi. Ubundi uyu munsi kuri jewe igihugu cy'amata n'ubuki ni iki? Muje Imana inyiterekeye kandi ndakugwara ikamira ijwi ryiza. Imihogo kuko iyo ndiko ndavuga ari sharaye cyangwa riri hasi numva bimbabaza. Sibyo ko nk'ubu nkunda kuririmba mugabo nyene sindirimba. Ikama akanyamuneza. Ntabwo njya kwisaba ngo urumva ngo rero Mana ngo nzokwame njyanye ngo hanyuma ngo mbone ngo eta. Ndayise amagara meza n'amahiga. Ubwo niko buhigwe butse. Uyu munsi rero ushobora guca uvuga uti genda umwana w'umukobwa imyaka 30, 35, 40 na ya mahigo yanje. Na ya mahigo yanje. Ucuza muri Kigali yawe ko se ndimubwire ngo amahigo yawe nayo guhura n'umusore hari haba imyaka 35 bamaze kuzubaka. Hari haba imyaka 35 batifuza kuzubaka. Zishobora gushaka gusaba igice mugakijya kiri ku mutima wawe. Nagiye ejo ingene ushobora gusengera Imana mu jambo rimwe ikaguha ibyuzuye byose. Ntugike ndayisaba uzabye nzobona intare z'abakristo cyagiye cy'imyaka wadushingiye. Nishobora kuzinyereka yaranhinyuye. Nukuvuga mwige gusengera Imana mukuri no mu mutima. Imana igusabye iki? Igusabye ibintu bibiri. Igusabye kubaka, urashinga amabuye manini manini. Ibuye murumva icyo ari cyo. Ubundi gushinga ibuye rinini niki? Nabwiye ubwanje ko ndakabuye gatoya Imana yitoreye kuko biravuga ngo nkako nibuye Imana ishobora kurihindura mu umugisha wo kwa Burayi. Ahandi abantu mwaratowe mufisingabire mwarabisigiwe mwiryamiye mwibereye mu ndari mwibereye mu kabari mwibereye ku bapfumu. Imana yabona ati yari akabuye ngaha ngene muracyumva. Ubundi nicyo gituma abakristo mudakwiye gusomerwa. Iyo muri ko murondeza mukorera umugisha ibintu nimuzobivange n'idini. Kubera iki? Hari abantu bazokoma bavuka bazi banura ku izina ry'Uwiteka ibyo banuriye bikaba byo baturiye bikaba bako. Abo bantu baza kubera iki? Ubundi yaba kitabaye igicumuro nituba dukoze aturushe. Abo bantu kenshi usanga umenga n'indushe. Iyo bavuga rwose ugasanga ari igihe badafite n'amahirwe yo kuronka mikoro. Ugasanga bafite n'amahirwe yawe bavugira ariko Imana ibishatse ikayabaha. Abo bantu rero usanga batandukanye n'abanyacyubahiro. Ikibanigi iki? Imana yo yirarabatera yabona aya mata. Amatwi yabo barayobotse cyubahiro canje bakijana ku matini n'amarayi waranze bwoze yari burayivuga. None reka nitorera umwe mu batobata ahita amfashe gutabara igihugu cyacu. Uyu muntu numwubukako ushaka uzakwibaza ngo aracanganikiye. Tagura umubaze ngo wowe webeye Imana, wowe umufurere, wowe uri umubikira, ngo ngurike. Uzokumva iryagona. Niyo mpamvu Yohana Batista atigeze acudikana. Suko yaba nuko yarazi ko ari umuhisha w'umugisha kuri.
kubaka amabuye manini manini ni iki? Ni gushiraho urwibutso rushingiye ku kwiyemeza kwawe. Hamwe uvuga uti narabonye ko ahantu hari Imana, niyo mpamvu tuzogendera ko nayo cyane gusoma. Narabonye ko hari Imana. Ugena ijambo ry'Imana rishingiye ku ntara, Bibiliya ishingiye ku ntara. Narabonye ko hari ijambo ry'Imana, narabonye ko hari urukiza. Narabonye ko hari ubutabazi. Abo uvuga uti ndagiye kuvavanura na buri kintu cyose Imana yanga, niko kwitegura ko kuko kujabuka ugiye kujabuka. Akimana ishobora kuguha urugo warugeramo rukanka kubera wajabutse utajabukanye umuhigo. Imana ishobora kuguha amahoro, Imana ishobora kuguha umugisha, Imana ishobora kuguha akazi, Imana ishobora kuguha, ariko bikaba ikisi cyo gihe. Icya kabiri ngo yasigishwagara. Kuyasigishwagara ni iki? Ubundi kuyasigishwagara ni kubigaragaza. Undi yavuze ngo mbega ni Mungu ari hano umujeni yapfanye buto Iva Buravan iri munyarwanda yarenge ngo garagaza ko nkunda. Imana irashaka ko tugaragaza ko turabaye. Imana irashaka ko tugaragaza ko tuyikunda. Imana irashaka ko tugaragaza ko tuyubaha. Nubavuye ngo urumvirize ibyo mvuga kandi uri ndayigenda gusaba kubonye ubwo nyene babona ko ukeneye uri gusiogope ko urisa. We nyambaro yawe igaragaza ngo ntutinye kubaza. Mwango ni munyumvirize, ni ngombwa tukuvugisha. Mwari mukwiye kubaho n'uburyo mukubita ingoye bikavuga. Kandi abana bisi barazi kubikora pe. Kafuma bwenda aragwana nazo kuri kaske ku moto. Zigomba gutibuka. Ariko umwana nibaza akavuga ati mugani wa Kristo. Urazi ko ushobora kugenda muri saro kumva ko uvuye muri saro ugaca wiyunguruza n'imoto. Kumva kushize ko kaske wowe udekonye or kaske yakorewe gukingira umutwe wawe ngo nawe ugira impanuka gimba gikuru gisigara. Kuko umutwe ubwonko bugize ikibazo ushaka kudahwera mugabo ugasonga n'uwahwere ubuzima bukangirika burundu ugasigara wo kunaniza abantu. Ntimukavuge ngo mfise ubwibone. Bibiliya avuga mu gitabo cy'Itanguriro ngo iki ngo uzosaza cyane nakabasomeye igitabo cy'Itanguriro 15 amamo mu 15 nawe uzohambya abasokuru ba mu mahoro kandi uzofuga mu busaza buzira umuruho. Nuvuga namanuka y'ubwonko. Kuyasigishwagara niki? Nuko wewe uwo mu Kristo ugasa n'ibyo uvuga ugasa nawe wicara. Nukaze nuko bakwita indaya kandi wicara nazo. Nukaze nuko bakwitura ngo nuko nwera yifana. Uwo mu byo turikere mutamurasuka mu mugambo na twabamutse. Nimwamara kuja ku ruzi Yorodani umvise ibintu bibiri.
ugira umuhigo ugira icyemezo ugira imana ati nunabaruka ngeza nunabaruka mu rugo nunabaruka mu mafaranga nunabaruka mu mutari nunabara ukankiza iyi ndwara nzo ko ni hakurya ya Yorodani ko yasigishwaga araniki urasa natwe ntukaze kubwira imana ngo nunu uri umuheranyi wayo uyiryaryaye. hariho benshi mwaritse kwishyurwa kubera ko byajyanye imana murabyirengagiza kandi ari itegeko ryashinzwe na rudasumbwa ikabicecekera pe. mwamara kuja ku ruzi Yorodani muzoshinga ayo mabuye ku musozi Ebali nk'uko ndabibategetse uyu munsi hanyuma yasigishwaga aho hantu uzohubakira umukama imana yawe uruhimbi rw'amabuye kandi ayo mabuye ntuze uyacishe ko icyuma ni ukuvuga biraba ibintu kandi ibintu by'ukwisondeka ibintu byo guhinyanyura bawe ubigira uko biri imana irihinyanyurira. amabuye adahinguwe niyo uzokubakisha uruhimbi rw'umukama imana yawe niko uzohereza ko inkoko umukama imana yawe. Be muraza amabuye ahinguye icyo ari cyo imana iravuga ngo nawe ukibwira ngo iyo muvumo muba mwomatanye. ayo niyo mabuye ahinguye. muyirinde muzoba muhiriwe muyirinde muzoba mukomeye. amabuye adahinguwe icimana yagenye yarakigenye icasi yarakigenye nurisiga ngo ritukure nuritera agahama oya. uzohereza imbagwa z'amahoro wezurireho kandi uhimbagwe imbere y'umukama imana yawe. nimutanezererwa mukuri kw'ijambo ry'imana ngo muhererwe imigisha mu byo mwatuwe ko n'abakozi b'imana muri guhomba rwose. hari nawe mu mwanya ngira nce ndabigisha ko bw'imana basi iyo imana ivuze ngo ndagutabara nimwumva umukozi w'imana avuze ngo yamara ihangane rindira uko nzogo munarindira mugabo ushobora kwinginga imana ukavuga uti ikabikora gusa kenshi mu kubikora icisha kuri wa muhanuzi nyine akujya kwa Isaya na Ezekiyasi. kandi imana ivuze ngo nzo ibitanguye gukora ahubwo hari imivumo hari imikoshi hari ibisuzuguriro nka burya ku muganga imbere ko avura malariya abanza gukuraho ubushuhe kuko ubushuhe bukwica n'ingoga gusumba malariya naho na malariya itaguteke. n'imana nikikora uzokwandike kuri ayo mabuye amajambo yose y'iri bwirizwa uyandike ku buryo aboneka neza. hari abantu rero nushaka kumenya ngo ni umukozi w'imana cyane shima hari umuganga nakunze rwose imana imumera umugisha cyane yamudogiteri njyayo aho yabibwiye twariko tuganira bisanzwe arambwira ati Anita ni sawa mbega ni Rodine yarambwiye ngo ndagutwaze Bibiliya Rodine yarambwiye ngo ndagutwaze ndagukani nta soni aca ambwira ngo Anita ntuzogire yake ngo ntuzogire aba bodyguard ubundi aba ange gardien turabafishe abarinzi turabafishe kandi nitugira abarinzi mu bigaragara sindabahinda nimba ari gara dusanganywe urarigumana ku bw'itegeko ry'igihugu kushobora kuba uri nka colonel ushobora kuba uri umugabo wa ajida major wande ukaba biri ngombwa kugenda ndikwa n'igipolisi mugani ubikora ngo nuko icyubahiro wahawe cyakomotse mu masengesho
shaka ari protocole kugira ngo mwerekane ngo no mu Mana burya ari icubahiro. Nibyo koko warabihawe n'Imana, ntihakagira ubikwambura ubigumane. Ngo kuko nubagira ngo jewe mubyare, mbega yambwiye ati mubya ntisi no vuga mubya mugwishije oya. Mugabo wundi ati naramukozi w'Imana asenga amashitani akagenda. Ati ni ibintu bibiri. Icambere nahinduye idini kubera our God bo bantu nasengera. Tikane bihabona umwuka. Icyakabiri nananijwe na ordre y'umugabo imishatsi. Ati kandi idini nasengeramo bari bafise imishatsi hafi bose, inzara basongora batereka bamadika bakageza hariya. Ati jewe nari muririmbyi nari mu basengera abantu. Ati mugabo maze kubona umugabo amati gusuka imeshi, umutima w'Imana uri muri jewe urambwira ngo nkawo kuboko ngo ugiye kurambika ibiganza ku bagwayi. Nkawo kuboko wenyine arikurayo araja mu ba Kristo basanzwe. Undi munsi haza umuvugishwa ngo aravuga ngo wewe ngo wishushanije n'ibyakukenera. Ati pastor reka atwigisha afise imishatsi redefritse abaririmbye mugarantura je nyene ariko no kuri altare aransangariya ngo wewe warivanze sibya ntanuriye pastor ari kuri altare aje guhanurira jewe. Naramwiwe je ndakabika ku mutima ndavuga niko turi mu nzira rigenzo kandi mayigwe kuganira nawe. Mugabo wundi hari yiki muri we hari y'inyenyeri y'ugutabara ubwoko bw'Imana. Ntabwo hari y'inyenyeri y'ukuba umurongozi mu bigaragara. Abo bantu rero iyo mubabonye murabitiranye n'umudamu w'Imana rwose. Mugabo mve shitani genera umugome siko, ariko si umugome namubwiye ni ugisama yigwe kuko n'ubundi mu byukora nukomeza ukagira ubugwaneza Imana izokomeza kugutuma kandi uzoyikorera ngo ugende bwemere. Udashobora no kuganiriza abantu nkabona ko baruhutse mu mutima. Ko rero niko tuzibirirwa inyenyeri. Vuga hari ikintu tugwanirira kuko n'abandi bakikoze. Mbe mwari muzi yuko hari urupimo ushobora gupimira ko kavuga uti Imana yandemeye kubaka cyane yandemeye kubaka. Ngadazi ko ngo ari umuntu acavuga ngo uwo ni mubona zobyara heke mugabo muri we mu bazomukomoka ko ari muzoca turana ingabire yiwe. Mugabo bugica cyihutirwa cyane bugisha gusanga yarongowe n'umugabo atari kuko umugabo wiwe ntiyamutegeka ikintu gitandukanye n'ubutumwa no muhamagara yamusanga. Akora ikintu atari cyo kizanira ubutunzi urugo. Wowe babona kubonye ngo defrije kandi yamureje ari umukozi w'Imana ka defrije. No. Mugabo si cyo magazeko. Ni uvuga iki? Ni kuvuga ingano bukuru bw'Imana bukora. Uzakwandike kuri ayo mabuye amajambo yose y'iribwirizo uyandike ku buryo aboneka neza. Foko abantu batumenya bakatukunda batuza abo turi. Nibyo eje nabwiye abangikije mu rugo. Ubundi jewe nta muntu norenganya uko norera umwana wanje niko norera umwana wa Murundi ubwo bungezeko. Ndetse kunganye na Deborah Mukarapidoti kuko ntazi amateka yo kubana biyo ceko yaratunze kuko biya inagaragaza ko yibera hano ku musozi. Mugabo simba besha si nimuzoze mubika ibintu biboze mu mitima yanyu murumva ngo ngomba ngo nyemere ngo abone ngo confise urukundo ngo confise kwihangana tuzohirahi uzorondere ko bakwemera ko ufise kwihangana imbere y'ikintu kimeze neza. Mugabo imbere y'iko imeze nabi oya ntuzobikora. Ikimeze nabi gikora uko nyene avec autorité et responsabilité kugira dushobore gutabara ubwoko bw'Imana. Ubundi narababwiye ko icyo umuntu ari nabwo cyo azoguhindura aguhindura kubw'umwanzuro ufashe kandi umwanzuro ufashe ubanje gusuzugura ahuri. Kimwe mu bintu bizobakura kwibisuzugurira nuko muzobanza mukicara ukavuga uti impamvu usuzuguritse niyi, impamvu mbabaye, impamvu nigiye, impamvu nonuye niyi.
kubera ko nafise agahengwe nafise amahoro mu buzima bwanjye. Ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki se? Aho uzoba wambutse uzoba uhagurutse. Bitari ubwo uzokomeza wibaze ngo uri gukora iby'ibitangaza mugo umunyigitirira ujya ku mwana bagaburira nakora ngo Musa ari kumwe n'abahereza nguko b'Abalevi abwira Isirayeli yose ati cereza wumvirize Isirayeli, uyu munsi wabaye igihugu cy'Umukama Imana yawe. Kambabwiye ni ukuri sindi kubahenda, duhagurukiye kuba igihugu c'Imana. Kandi je mpagurukiye kuba mukuru, simpagurukiye kuba mutoyi cyane wo hagati na hagati. Je mpagurukiye kuba mukuru, nawe uhagurukiye kuba nde? Hari wagurutse yigaranye na pasiteri, nagenda gwe ko Imana ishaka kuvugishwa ko arabusase ya pasiteri. Hari wagurutse yigereranye na patiri cyangwa musenyeri cyangwa papa. Hari wagurukanye itegeko ryaye genda usenge utahe mugabo mu mutima wawe, uhagurukire kuba wa mbere kuko niwe muhesha umugisha kuri wowe ubwa mbere, ku bawe, ku gihugu cyawe, ku ntara yawe, no muri ekleziya, umuryango w'abakristo aho wabyariwe mwishire umwuka. Idini usengera mu cyaki cyose, nta dini ritari mu mugeni wa Kristo ntibazobahenda. Ni umunsi mwabonye ndabigisha ngo nimuze muri Katolika nimupfe ngo amadini yari yo mwoye nzoba kuko Kristo yasanze amadini atatu. Ntabwo yigeze avuga kuri icyo kintu. Urumviriza ijwi ry'Umukama Imana yawe, ukurikiza amabwiriza yiwe n'amategeko yiwe ndagutegetse uyu munsi. Hari kondisiyo y'iguhirwa, hari itegeko riguteza gutoguka ba mukuru buri gihe. Ngo uyu munsi nyene Musa ategeka abantu avuga ati iri tegeko ntimubaze ngo Kristo yararikuye yaje. Ngaho azahagarara ku musozi Garizimu, niyo mpamvu ariho hano hambere yatanguye guhagarara kuko byari byaracanganye, kugira ngo bahezagire abantu nimwamara kujabuka uruzi Yorodani. Simeon, Levi, Yuda, Isakari, Yosefu na Benyamini. Murazi gituma Isakari ari mu kanavuka, mubaza avuka ko avuka ku ncereke. Murazi gituma arimo. Reka turaja kubyiga, ndaja kuraba akanya kuko bibigisha ko impamvu y'Isakari aza mu banyamugisha. Iyo niyo mpamvu Anita ahagaze kuri podium. Iyo niyo mpamvu Anita yegamiye Litre. Iyo niyo mpamvu Anita ari kwigisha ku izina ry'Uwiteka. Hano ucanganikirwa bavuga ngo ni ngombwa none ngo abakozi b'Imana babanze kuruha ngo banze gucanganikirwa. Iyo niyo mpamvu Isakari. Impamvu ushobora gukugwa ku cyavu ugashyirwa ku cyata ndayikuzanira. Impamvu ushobora gukugwa mu bugumba ugashyirwa mu buke ndayikuzanira. Ndayikuzanira. Turajya kuraba ku kararo kamwe k'umugabo yiyubashe muri Bibiliya. Ngo banabo bazohagarara kubera iki ndabibabwiye. Havuyemo Rubeni kubera icaci, habamo Simeon, Levi, Yuda kubera bavuka kuki bavutse mu gihe cy'amasezerano, mu gihe cy'ishombusho y'umutima wa Leya. Yosefu na Benoni bavuka mu gihe cy'ubugombe bw'Imana. Ni ibintu bibiri bitwinjiza mu kirere cyiza. Kuvuka gushasha ukatura ko Kristo ari umwami wawe. Icyo cyaranga Leya, umugore yarutsindiye kandi yarangwa no kurindira igihe cy'Imana kigakorera ku buzima bwawe. Utwo tuntu tubiri mu twumva.
utwo tuntu tubiri mutwumve. ngo Abalevi bazoshikirije ijambo babwira abantu bose b'Isirayeli ijwi rirenga bati, aha hantu tuzohahereje. Ni igiki kivugwa nande? No ku musozi Garizimu ni hamwe Kristo yicara. Usomye muri Matayo 5, uwo musozi yicara akahejeje guhembura kubohora wa mugore w'umunyasamariyakazi. Yamuhemburiye muri Yohana 4 niho bivugwa. Ariko ibyo yakoze nyuma y'ivuga ubutumwa ry'ujya mugore agiye kuzura umutima mwenda biri muri Matayo 5. Abahagaze ku musozi Ebali bazatura imivumo. Abahagaze ku musozi Garizimu bazatura imigisha. None wowe nguwo kubaza atuhagaze ku musozi uwo, iyo urabye imvugo yawe urabona uhagaze. Uwo kubaza uwo mugendane aguhagarariye ku musozi uwo, urabye imvugo yiwe urabyumva. None ndasabye ngo Imana mushobora byose abazohagarara ku musozi Ebali kugira ngo batangaze umuvumo. Rubeni, Gadi, Asheri, Zabuloni, Dani na Nefutali. Imana idutandukanye nabo, ntibakagure ku buzima bwacu, kuko iyo urenze itegeko ry'Imana uba wugururiye Shetani igihengeri cyo kukuvuma, cyo kukuboha, cyo kukuzinga. Ntukabikore, ni bibi. Kora musuje kuri iki gicaniro gicane umuriro ntukigeretse. Turagushimiye cyane Mukama, turagushimiye cyane nyene iteka, turagushimiye nyene ijambo, turagushimiye nyene ubwenge n'ubweranda. Komeza uduheshagire, komeza utwubake, komeza utunezereze, komeza uturinde kubabara, komeza utuhagurire imbibi, ukomeze uduha amahoro y'umutima, uturinde kubabara, imyuka mibi tugose, abarozi batugose, imibabaro itugose, agahinda katugose, tubikurwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwa umugisha no mu bwiza, duhabwa umunezero, dukurwe kwizigwa n'igisuzuguro cy'ubwoko bwose. Amen. Imana niduhezagire, idutere iteka, idutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Itwimana itwima abarozi, itwimana itwima abaterekera abatongera, itwimana itwima abambutsi, itwimana itwima abangushi, iduhe umugisha n'umugwiza, iduhuze n'abahesha b'umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo tunezerwe, turambe kandi turoranirwe. Amen.